Izvinjavam se zbog zakašnjenja, imao sam konferenciju za štampu. Haso gleda Fatu i ne skida oka sa nje. Fata to primeti pa mu kaže: Haso, ne gledaj me. Znaš da moje srce pripada Muđi. Znam, ali imaš ti i drugih organa. Otišao srpski ministar kod ministra Grka u goste. Grk živi u nekoj super luksuznoj vili ispred 2 fenomenalna auta, unutra ekstra skupi nameštaj. Pita ga Srbin: majke ti, kaži mi kako si uspeo sve ovo da stekneš, Grk? Vidiš onaj most tamo? Ministar: vidim. Grk: taj most je trebao da bude širok 55 metra, a širok je 50 metra i od tih 5 metra je sve ovo. Dođe Grk kod nas posle godinu dana, a naš ministar ima vilu duplo veću od njegove, 5 automobila ispred, bazen, posluga. Pita ga Grk: kako si uspeo da stekneš sve ovo za godinu dana? Ministar: vidiš onaj most tamo? Grk: ne vidim. Ministar: sve ovo je od tog mosta. Došla nevjestina majka u kćerkinu novu kuću da vidi gdje joj dijete živi. Nakon dužeg razgledanja obraća se priji: lijepo se udala moja kćerka. Blizu joj je crkva, pa može i sa prozora da sluša liturgiju. Tek će prija: da, a koliko joj je dug jezik, može sa balkona i da se pričesti. Mujo, mislim da se karburator napunio vodom. Fato, a jel ti znaš uopšte gde se nalazi karburator? Naravno da znam, u autu. A gde ti je auto? U reci. Bere Fata pečurke u šumi. Naiđe šumar i kaže: joj Fato, pa te pečurke nisu za jelo. Otrovne su. Znam, bolan, šta ti je? Ne berem ih za jelo, već za prodaju. Uđe Mujo u dućan i pita prodavačicu: dobar dan, držite li jaja? Prodavačica odgovara: naravno da držimo. Mujo će: ja bih jedno držanje. Mujo, veruješ li u ljubav na prvi pogled? Da. Zar misliš da bih se oženio Fatom da sam 2 put pogledao? Dolazi novi poslovni partner u Muđinu firmu koja inače proizvodi prezervative. Posle uspješnog sklopljenog dogovora, Mujo ga odvede kući, a na njegovo iznenađenje u kući izbroji 15 dece. Pita poslovni partner Muju: zar su sve ovo vaša deca? Za jednog proizvođača prezervativa to baš i nije najbolja reklama? Mujo će: bolan, to nije reklama. To su reklamacije. Pita sin majku: mama, zašto se moja seka od tetke zove Ruža? Zato što tvoja tetka voli cveće. A šta ti voliš, mama? Ma prestani da me zapitkuješ, đokice. Današnje devojke neće da izadiju sa momcima koji žive sa svojom majkom, ali veoma rado izlaze sa onim ko živi sa svojom ženom.